Minisitiri abagambira wabiratayireho urwebembere enyikiriza ow'obushobozi busaka aha mbuga nkuru z'enyikiriza eziri kushanga omu town council ya Muhororo omu district ya Kagadi. Kandi n'ubundi era twamwandikira tusaba enyikiriza okukwegera hano mu Africa NKPM enyikiriza mbere ebe healing city habwokuba na Catholics nabo bali medyao niba Rome ekitebe kyabo ekikulu Vatican. Gwe mbadde omulundi gwange okusooka okujja okulaba bwe musinza bwe mufaanana bwe mukola emirimu gyammwe. Uwo Mukama Ruhanga ow'obushobozi busaka orukwebembera enyikiriza ashabire Minisita Babalanda okwikiriza kubatandika okushomesa enyikiriza omu mashomero kandi yagira ngu na seribasi yayo ekaherezibwa wabira ry'enganzi y'ihanga Dr. Hakana Rugunda bitu tubakatungire okugarukwamu. Okusomesa eddiini endala zo zisoma mu masomero naye abakkiriza abaana baffe batawamanyi okusoma Isilamu, okusoma Katoliki, okusoma n'ebirala tebabimanyi, bamanyi ebintu ebivudde wano mu Africa. Tubalese wano ne tutambula naye ebintu byendabye binsanyusizza nnyo era nina ripooti gye ngenda okompayiringa okutegeeza omukulembeze w'eggwanga ekkanisa eno kyekola mu kitundu kino. Presidential pledge nkusaba oyongere kumwijukiza kandi kuteekawo obuyogo bwakola bwangu because we could connecting na Congo and it is very potential in terms of business and security and linkage with DRC. Omukoro ogu gwetabirwamu abebembezi batari bamwe na bamwe. Aba bagizire ngu enyikiriza ekahweraho kumaraho abantu ababire nibarya bataahi baabo kandi ngu eki kikaba kiremiise entunguuka omu kyanga kya Bunyoro. Itwa bakulira aha hakaba hariyo abantu bari kurya bagenzi baabo muno. Icyo nicyo cyabire kirye kishane kiri kuwirukaminga mu gihe cy'uceka. Cyumka waza kureba ensaka gihindura ibyo kurya abantu bakabirugamo akegese dini yabatayo. Omwezi gwona ebiro 27 tuba mu kukora kubanga obedda wentambulira ndaba structures zisitusatenga z'amaanyi naye nga mubikola mubyekolera mwe bennyini akati mutuyambyeko ffe nga gavumenti. Gasha kwa Thomas tumwebaze. Webale Thomas tumwebaze. Leka